reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News ni updates. Ni kuri iki gicamunsi n'ubundi icyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 aho tugiye kurebera hamwe uko situation ihagaze maginga ya ku mirongo imbere y'urugamba bibyifashe bite Igoma. Ese umusaruro wabyutswe ukorwa wagaragaye? Ni mu gihe kandi imirwano yongeye kubura bikomeye cyane n'inembwe. Karahemi byifashe bite? Biravuga yuko bamwe mu ntasi zikomeza AFC zishobora kuba zaragezemo ndetse batangiye gukora ama operation bivuga yuko bari mu buryo bwo gukora taxi ndetse bivuga ko ari urwikekwe rukomeye. Ni mu nkunde rero tuze turebe uburyo ki Evariste Ndayishimiye yongeye gufata ingabo zigiye zitandukanye ndetse bivuga yuko yazanye ingabo nziza bitewe n'urwango yanga bo bwoko bw'abanyamurenge bitewe yuko bivugwa ko yaba yinjiye mu ntambara rero noneho yo gufata bino bice bya Minembwe ndetse no kugumya kurinda umutekano w'umujyi wa Uvira. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuntu ko informa turebe uko byifashe atujyane ku maxi agiye atandukanye turebe akantu ku kandi. Reka ro nkushimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kiza bwa nyuma aribwo bwa mbere ukihagera nta kintu usabwa uretse gukanda kuri subscribe ukarayikinga bityo ukiyongera mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni mu nkunde rero tuze turebe uko situation ihagaze ariko nyuma y'ibyakomeje kugenda biba bigaragara urabona yuko noneho ihuriro rya AFC M23 ryatangiye kwatsaka ibitero bigiye bitandukanye kugira ngo barebere hamwe uburyo ki bakomeza kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kugumya guhangana n'ibitero bikomeye by'ihuriro rya FARDC aho ryabashoyemo imbaraga z'umurengera ku rwego rwo hejuru. Ku murongo wa telefone rero reka nze turebe kuri frontline turebe uko situation ihagaze ariko mbere yuko tureba kuri frontline reka tuze turebe uko imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda yamagana ibikorwa bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse maginga ya nyuma y'iyicwa ry'uyu muzungu. Navuga yuko ari ibintu bigaragara ko noneho bakabaye baratangiye kubivuga kera ariko urabona ko batangiye kubivuga ubu ubona yuko bisa nkaho byabahangayikishije ku rwego rwo hejuru. Impamvu rero nta yindi ni ukubera yuko buriya kenshi na kenshi iyo umuntu atari kureba inyungu ziwe zangirika aba yumva ko gupfa kw'abaturage bo mu bindi bice ntacyo bitwaye. Ibyo rero byatumye imiryango ihaguruka ndetse ikaba yamaganye bikomeye ariko bigaragaza ko ino miryango mpuzamahanga ikorana n'ihuriro rya FARDC cyangwa na leta y'Kinshasa bitewe n'uko n'ubundi kandi nta n'ubwo banabarenganya barakorana n'igihugu kuko igihugu ni igihugu n'umutwe aba ari umutwe. Urumva rero ni nayo mpamvu ubona hakiri urujijo rukomeye ndetse runakomeye cyane bitari buze koroha. Biravugwa rero yuko nyuma ya operation ikomeye yo gukora imikwaha muri uno mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho harimo abagiye bafatwa. Reka rero twakire kuri telefone umuruko wacu informa aduhido nido atubwire akantu ku kandi atubwire no ku maxi uko byifashe. Mu nkundire rero turebe uko byifashe ndetse turebe nuko bihagaze sayingi aho ibintu byahinduye isura. Bwana Bizima wiriwe neza? Mwiriwe neza. Isasa nziza ndumva turimo tuyivamo ariko uko byagenda kose hari n'abatari babifata kugeza ariko reka tubonere kwifuriza isasa nziza. Yego murakoze. Bumerewe mute sayi ngiyi? Hari amakuru nakiriye avuga ko operation yazindukiye Igoma yo gufata bamwe mu ibanga rikomeye harimo abo bagiye bafata mu ibanga rikomeye. Niko byifashe cyangwa no kubeshya?
aya ni amakuru ahari kandi ni operasiyo ureba imaze iminsi igera muri ibiri, ni umunsi w'ejo ndetse n'uyu munsi niko byaramutse kuko ni kuvaho bino bitero bya drone bibaye muri uwo mujyi wa Goma nibwo iki gikorwa cyatangiye kuba kubera amakuru yaramaze gukurwa ko harimo abantu benshi baje nk'intasi boherejwe na FARDC kandi bagiye bishyurwa amafaranga menshi ndetse bamwe ari n'abakozi b'igisirikare cya FARDC n'ubundi bigize nk'abasivili bakaza mu bikorwa by'ubucuruzi, abandi bagakora imirimo itandukanye muri uyu mujyi wo gushaka ubuzima ariko atari cyo kintu kigenderwa bariho, ahubwo bafite izindi mishoni bafite cyane zo gukora mu buryo bwo kuba ubona ko FARDC ifite umugambi karundura wo kwivugana abayobozi ba M23 bijyanye no kubona ko urugamba rwababanye rurerure cyane kandi bafite abacancuro benshi bari mu by'ikoranabuhanga ari nk'aho ari bo basa naho bagize intambara ya FARDC. Rero nta kindi bakora, ntibajya kuri frontline cyangwa ngo mu mirwano hirya no hino mu operasiyo ari kuba, ahubwo imbaraga nyinshi babonye aho byoroshye kuko ari nacyo kidatwara ubuzima bw'aba bacancuro, ni ino style bari gukoresha yo kwivugana abayobozi cyane, ubona ko yabaye nk'aho ariyo turufu bariho nubwo biri kugorana cyane, ubona ko ari ibintu bagerageje kenshi ariko ntibashe kugerwaho. Rero ni ibitero basa naho bari kugenda bakwirakwiza hirya no hino kandi bucece, ibitero bimeze nka kirimbuzi kuko iyo bakoresha abantu nk'aba ngaba ntubashe kubatahura byanze bikunze ntabwo babura icyo bakukana. Nicyo gikorwa rero kiriho kuri M23 muri uyu mujyi, ubona kiri gukorwa mu bwitonzi buhanitse cyane ndetse utapfa no kubona ubonesheje amaso uri umuntu utabihawe amakuru neza. Hari benshi bamaze kugenda bafatwamo rero batandukanye, hari ababoroheje ndetse harimo n'abakomeye, bose bagiye babonekamo bake bake ariko ukabona ko umwe ufashwe agenda atanga amakuru yandi bagasa naho babonye information yindi yo gufata abandi. Ni igikorwa ubona ko M23 yagishyizemo imbaraga cyane kuko ubona ko bugarijwe cyane no kuba bagabwaho ibitero bikomeye cyane kandi ubona ko bitari kubaho ubwisanzure bijyanye no kubona ko muri iki gihe bari kwigengesera cyane, udashobora kumenya igikorwa bari gutegura cyangwa icyerekezo barimo kugitegurira. Yes, nibyo niko byifashe ariko biri kuvuga yuko n'ubundi umuti wamaze kuboneka umaginga ya umujyi wa Goma ufite ngo noneho ubwirinzi bufatika. Ni iki bakoze bwana Bizima? Ni ikintu ubona ko n'ubundi mu makuru batangaga bagaragazaga yuko n'ubundi ubwirinzi bari babufite kandi unabasha gusa naho bwagerageje kugira icyo bukora kuko ubona ko tageti yabaye nkaho habaye guhusha gake bijyanye n'ubwirinzi n'ubundi busanzwe burinda uno mujyi wa Goma mu nkengero zawo, aribyo bituma batararashe ku ntego kuko mu makuru ashoboka nuko abo bagabo bashakishwaga n'ubundi bari bari muri iriya area yarashwemo. Rero ibintu by'ikoranabuhanga abantu benshi kubyinjiramo kuko bigora ntabwo bibasha gusobanukirwa neza, ariko bavuga ko gutakaza tageti ya nyayo bari bafite ari ubwirinzi bwabaye nk'aho bunaniza izi drone ku rwego rwo kuba barabashije kurasa mu gace kahegereye ariko ntibarase kuri objectif neza nk'uko bari babigambiriye. Rero hari ikiba cyakosoweho byanze bikunze kuri M23 gishobora gutuma hariho icyizere bafite noneho ko na bwa burgenda bwakoreshwaga no kuba barabashije kwinjirirwa bitashobora gushoboka. Kandi amakuru yarahari nuko n'ubundi M23 muri uyu mujyi wa Goma ubwirinzi bari bafite bari bazi urwego buhagazeho ku buryo ubona ko inshuro nyinshi ngo bagabweho ibitero mu buryo bw'ibanga ntibabitangaza, ariko ngo buriya drone zagiye zangirikira muri iki kirere cyerekeza muri uyu mujyi wa Goma ni nyinshi cyane, uretse ko batabitangazaga ngo bijye hanze byabaga bizwi n'abazohereje ndetse n'ababazoherejweho gusa. Yes, ngaro tujyane ku yandi Max utubwira uko situation ihagaze, ariko mbere yuko wenda utujyana Minembwe hari amakuru nakiriye bamwe mu bandakavazi banjye aho bambwiye ko igihugu cy'Uburundi noneho cyohereze abasoda abo ku rwego rwo hejuru ba special force, bivugwa yuko abaje guhangana n'ibitero bikomeye muri bice bya Minembwe ndetse no gushyiraho iherezo ry'imirwano ikomeje kubera muri ibi bice bya zone ya Minembwe. Ayo ni amakuru agaragara kandi bivugwa yuko bamwe bohereje mu gice cya Minembwe
abandi bakaba n'ubundi bari ku mutekano muri ibi bice bya za Kavimvira ndetse na Uvira kugira ngo barebe uburyo ki bakumira ihuriro rya AFC bivuga ko ryagenda kwinjira mu mujyi wa Uvira. Byifashe bite sahi Bwana Bizima? Yego niko bimeze, izo ngabo ziraza kuko ni ikintu kigaragara ku muntu waba ari muri ibice za Uvira ndetse no mu nkengero zaho. Urabona ko ni umujinya mwinshi cyane igihugu cy'u Burundi gifite ndetse ni coalition yose ya FARDC muri bino bice bijyanye n'imirasirwe barashwemo mu munsi w'ejo ubwo bapushaga Colonel Justin ndetse agapana n'abandi basirikare b'amaofisiye ba majoro 4 hagakomereka 8 kandi nabo ba officers mu gitero. Ubona ko n'ubundi barashwe na drone kandi n'ubundi yabo ubona ariko ko umushinya bahafiteho wo gutakaza abantu bameze gutya bakomeye ba komanda bari mu rugamba, kandi ubona ko operation bari bayifitemo uruhare runini. Bari gutegura igitero cya simusiga gishobora kuba ku masaha atabasha kumenyekanwa, ariko ubona ko cyateguriwe izi nce za Minembwe cyane cyane muri aka gace ka Karingi na za Minembwe centre ni za Bidegu za Mikenke. Uko ubona ko n'ubundi muri iyi minsi itambutse operation yari muri utu duce ubona ko bari busa naho n'ubundi byananiranye. Ni ikintu rero kitezwe ko gishobora kuba igitero kirimo drone nyinshi ndetse n'imbunda ziremereye, bijyanye n'uko ubona ko ku kijyanye no ku butaka bari guhura n'ikibazo gikomeye n'amasanganya menshi yo kugenda baraswa ndetse rimwe banahura n'impfu zidafututse nk'uru nguru baguye nk'abayobozi bangana gutya. Rero urabona ko igisubizo cyabo cya operation bategura buri munsi ku bayobozi bakuru bari bamaze iminsi bategura urugamba rwaha, bashobore kuba bagiye kugishakira muri iki gice cyo gusheringa muri kano gace bakoresha tirari no kuba bakoresha drone cyane. Ubona ko ari igikorwa bajya bakora bakakishimira cyane kuko ntago bagitakarizamo ingabo, ndetse nubwo batabasha kugira ibice bafata, ariko ubona ko basa naho bo ku giti cyabo babishimiye ko babaje M23 ndetse na twirwaneho. Ariko ibitero byo ku butaka nubwo ingabo ziri kuza ari nyinshi cyane ku buryo bwo hejuru, urabona ko bashobora kuba bari kubazwa impamvu bakora ibikorwa byo kurasisha drone kuri rwego, bakabaha imbunda ziremereye zirasakure, ariko ntibabashe kugira uduce bigarurira, kandi ari coalition nini y'ingabo zifite ubumenyi kandi zitandukanye. Rero bashobora kuba ari ikintu gishya bazanye byanze bikunze, kuko operation ziri gutegurwa kuri FARDC urabona ko ziri ku rwego rwo hejuru kandi ziri buze kugira ikintu ziri bubyare. Ubona ko mu Minembwe ubu mu duce twinshi dusa naho dutujemo, ariko iyo habaye umutuzo amasaha make kuri M23 twirwaneho, ubu ari uburyo cyane bwo kwitegura urugamba, kuko babazi ko ikigiye gukurikira ari inkundura, kandi biteguye amasaha ku masaha ko iki kintu gishobora kubaho. Muri Minembwe yari isa naho uyu munsi hari agayantu gacecetse cyane mu masaha agera muri ane. Yes, Bwana Bizima, rero ngira ngo mu yandi makuru biravuga yuko ubwoba ari bwose i Karemi, ndetse bamwe mu bapolisi bivugwa yuko bakomeje kugenda bagira urwikango rw'abataximen, bigenda bigaragara bicaracara ku mafoto, ubwoba ko ari bwose muri za Karemi. Bivugwa yuko hashobora kuba harageze bamwe mu basirikare b'intasi iziri huriro za AFC M23. Turi gushaka ubushakashatsi ndetse tukamenya uko situation ihagaze, tuhaha amakuru acukumbuye ku bigendanye n'ibikomeje kubera i Karemi ndetse n'ibikomeje kubera i Kisangani. Muri updates zacu zikurikira muri bwumva uko byifashe sahiyi. Hari amakuru atari yemezwa neza na bamwe mu banda kavazi bacu, bivuga ko hari ibikibura turi buze kubagezaho uko sahiyi byifashe. Ni mu nkunde rero nshimire Bwana Bizima, n'ubundi updates zo rakagaruka. Yego, urakoze cyane, umunsi mwiza. Namwe bakunzi ba Kigali News tubashimira, tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose. Nihanganisha bikomeye abari muri zone y'Indamana, ndabizi mudukurikira muri benshi, ariko ntibagiwe n'abarwayi muri rusange n'abafite ibibazo byihariye. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.